Oni paze na zdravlje vaših amortizera i bubrega. Oni su nagovještaj skorog završetka radova i prestanka gužvi. Oni prosipaju crno zlato na ceste. Oni su asfalteri. Na dionici županijske ceste Graovo-Dubravica u blizini Skradina pokušali smo odgonetnuti kako izgleda svakodnevica jednog asfaltera. Miriše na dobro. Radni dan je nama od 7 do 3 nominalno. Ovisno o vremenskim uvjetima, koji put ako je loše vrijeme onda se nešto i ranije završi. Uvijek bih rekao da radno vrijeme pada u drugi plan, jer recimo mi kad radimo jedan konkretan posao koji zahtijeva dovršetak kroz dan, znači ne možemo odgoditi za drugi dan, onda se ostaje debelo preko radnog vremena. Dvije su vrste asfaltiranja, krpanje rupa ili krpačina, kako to od milja nazivaju asfalteri, te asfaltiranje većih površina ili tepih, kako piše asfalterski rječnik. U radnom timu je minimalno 6 ljudi, a posao je nezamisliv bez teške mehanizacije. Imamo jedan stroj koji se zove glodalica, ona dođe i znači određenu plohu skine starog asfalta, ta se ploha otpraši, premaže se bitumenskom emulzijom kao pred nama za bolje prihvati i onda dolazi novi asfalt. Finišer na sebe prima asfaltnu masu koju kipa kamion, on ima onaj prednji koš, zavisi imate veći koji je potez, on prima, transportne trake ga bacaju nazad pod, što mi kažemo, peglo. Peglo je grijana temperatura nekih 160, a drugi stroj primanje ovaj manji valjak. Znači on ide prvi da zatvara, onda iza njega ide sljedeći valjak sa gumom i prvi van ide od 3 do 4 tone, prvi valjak. I onda se dalje to penje do 12, 13, ali najoptimalnije neki 7-8 tona. Koliko puta trebate proći valjkom? Ko broji? Nema broja. Za jedno ovih 200 metara sada, koliko puta? Ne možeš nikad privaljati cestu. Ne možeš privaljati? Ne. A jedno 50 puta bar. 50 puta? Tamo vamo. To je najmanje, ali ima i više. A kako onda valjate o balotama? Dobro isto. Isto odlično. Jel ti ono gušt kad se napravi taj asfalt, onda proći autom tu i kaže, ovo sam ja asfaltira? Onda prođeš 200 i vidiš da je sve u redu. Jer u početku je nervoza, ali kad se završi onda budu svi zadovoljni. Teško je početi. Ovaj posao da se pali kina dizela, ujutro je nervoza. Kako dan odmiče, situacija se smiriva. A što može biti bolje od ovoga? Crno zlato na cestu? Može biti crni rižot u restoranu. Kad je kiša, asfaltiranja nema, jer asfalt po mokrome ne prijanja dobro. Za asfalt vrijedi ona što vrućije, to bolje. U tome i leži odgovor na najčešću kritiku javnosti u vezi njihova posla. Pa što ne asfaltiraju zimi kad nema gužvi i turista? Stoga i ne čudi što je upravo strpljivost najvažnija karakteristika jednog asfaltera. Evo mi smo tu danas, tu nema prometa, ali imate tipa na magistrali kad se stavi semafor i na dvije strane vam se stvori kolona po 2-3 km. I onda nastaje problem, ti si jednu stranu zatvorio, moraš osigurati sebe i ljude i kvalitetu posla da se ne gaza po onome di se radi, nastaje gužva, svi su nervozni i onda danas su svi nervozni, svi su mobiteli, slikaju, evo i kaže ima i 6, niko ništa ne radi. Ali ne može se raditi ako nije spremno i ako nije došlo do te operacije. Kad asfalt krene, onda nema stajanja. Priprema je dugotrajna. Plus 40. Jer na 0 s burom nema učinka, ostaje iza, nije posao. Pečena je lipša, ali je lešo zdravija. Znači ispod stabla u restoran ideš, ne možeš porak si, moraš paziti di ćeš sisti. Uletiš noge od katrama, napraviš ljudima nered u restoranu, ispod stabla i gotovo. I paziti se zmija. Proveli smo jedan radni dan s asfalterima i uvjerili se u nesnosnu vrućinu koja nastaje od asfaltnih para. Ali drugo što nam je zapelo za oko, to jest zapelo za nos, jest intenzivan miris asfalta koji poništava sve druge mirise. Odlučili smo za kraj priloga testirati njihov njuh. Aha. Vanilja. Vanilija? Je. Nije. Šta je ovo? Ajde malo. Bolje. Kava. Kava? Bravo! Izgleda i onaj kiflić. Kiflić? Dobro ima novo. Ima, ajde. Oraknjača? Oraknjača, dobro, ajde.
Miriše mi na pivu. Gotovo, vlasti je! Evo ga! Hvala lijepo. Živija Rođo!